अहानबदा हौजी फावगी मरुइबा पाव पिजरी मियामदा जीएसटी बु हेना ममुताना खंगनबा डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता नोडल ऑफिसर अममम हापख्रे अमसुंग महिरो सिंबो खुलाई ओने सिजनगनो निंग तमना मही तंबा फंगनबियो हाइना प्रोफेसर रतन कुमार ना हाइख्रे मयाम पुनः मपु तराम ओक्सा बगल वेदना पाव संदोंग पिजरी हौकिबा जुलाई की तांग अमदगी भारत पुंबदा सनबा हौख्रबा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की मतांग द मियाम पुन्ना खंगनबगी मिफम अमंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सीआर लौदुना ऑल सेक्रेटेरिएट की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोख्रे खननैनबा अदुदा डिस्ट्रिक्ट खुदिमकी डीसी एसडीओ फाइनेंस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर अमदि टैक्सेशन की कमिश्नर अमदि मरी लेनबा ऑफिशियल कया सरुक याखी मिफम अदुगा मरी लेनना से मिनिस्टर एन बिरेना मखाताना फोंदोखिबदा जीएसटी बु मियाम मपुंग फाना खंगनबा खोनबदा मरी लेनबा ऑफिसर सिंगना फील्ड सतुना माइक्रो लेवल दगी सेक तौरगा मियाम द खंगनबा खोनगदबने मियाम हौजिक जीएसटी की मतांग द सममनबा कया लेदिबा असि कोखनबा डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लेदिबा डीसी अमदि एसडीओ सिंगना डिविजनल लेवल दा मियाम द अवेयरनेस प्रोग्राम पीगदबने मियाम दा मपुंग फाना जीएसटी की मतांग दा खंगनद्रबदी मियाम द टैक्स थिनिंग लोय हाइबा वाफम चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखि अमरोमदा लमदम असि के चाको थरांग थबक सिंग मपुंग फाना पांगथोपा ngamnanaba सेंटर न सादा मौद्रामदी स्टेट न सादा तरा पुथोपगी वाफम अयाबा लेदबनी लमियाम नसु इसा इसा की थिफम थोप टैक्स सिंग मतम चान थिदोक्तुना साबखत पलमदम अमा ओहेंसी हाइखि चाको थरांग की थबक तोबा हाइबुसी स्टेट अदुगी कारक लिबा रेवेन्यू अदुगी मखा पोली हाइनसु फोंदोखि जीएसटी ऐसे चीनी नोई की पैसा थीबम थोकुसना चीनी हाना थीरम बदगी रुपा सु हंदे हंदे से समना हारदा अखोगी सेंट्रल सेल टैक्स ना कोई एनी पोर्ट लेफम दलपा अनी एनी कोइना मपानदगी लेर कांदा सीमेंट ओरो येट ओरो योट ओरो थीरमेना वैरेस अदुगी पोतु हुजिक थीररोएब स्टेट ला कांदा स्टेट की वइना थीरगा स्टेट की द लाकदा सुकुंबा भेट अन कांबदो आदा स्टेट की सीएससी सुके रुपा अदु अदे सोमन सु भेट तो मु 11.65 और 5.75 का इदना अदुगुंबगी डबल डबल कांबा टैक्स रात्रे ने बकोइन पुन्न का अमिसे सेंटर ने दुग स्टेट ने हाइबे पोतो अमखक पुंजलकपनिना अन मदुगी डिमेरिट ने मेरिट मयाम दुगी खननब कोबनिदा चीफ मिनिस्टर ना पाउमी सिंगदा मखाताना फोंदोखिबदा हाउसिंग इसिंग इसाउगी अवाबा मायोकनरिबा असि सेंटर की टीम अमा लाक्तुना अथुबा मतमने यंगसिलगनी कोंसद अदुगी तुंगदा सेंटर न मणिपुर की दमकता इसिंग इसाउना अवाबा मायोकनरिबा सिंगी मतेंग पिरकलगनी हाइखि कोई स्टेट कैलामिटी ने लाउथोबा मतुंगदा ए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा पर्सनली टेलीफोनिकली सिटी इग्रे अदुगा टेलीफोनिकली होम मिनिस्टर दा डायरेक्ट वारी सारे अद मोय आडगे सेंट्रल टीम अमा थारगा सिगी नोमंग को लेबा सेंट्रल टीम अमा थारा काना मोय हाना सि मयाम से लोइने एसेस तौगिनी एसेस तौर कांदा कोई की जंदक से अहुम लकु सुरमाने विदिन 2 मंथ्स सिदा अदुमाइना कोई सेंटर दगी मटिंग लौनबदी होनरी महिरो सिंबो खुलाई ओने सिजनगनो लिंखा तमना मही तंबा फंगनबियो हाइना प्रोफेसर रतन कुमार ngasi देसामने सिंदना पांगथोपा एजुकेशन बो फ्री जोन ओहेनबियो हाइबा दाबी तौदुना चटपा मोटरसाइकिल रैली लमथाबगी थरमदा फोंदोखरे कैसांबा जंक्शन दगी लमथाबा मोटरसाइकिल रैली अदुगी मांगोइना प्रोफेसर रतन कुमार पाउमी सिंगदा फोंदोखिबदा पांदम अमा फंगनबगिदमक महिरो सिंबु मियामि खोंजंगदा याहुनबा अमदि वाकमी फम फमनबा अमदि लाव खोंदुना तहनबा असिगुंबा महिरो सिंबु खुलाई ओना सिनबगी थबक असि तौबिगनो हाइखि महिरो सिंबु बन ब्लॉकेट मनुंगदा अथिंगमा पिबिगनो महिरो सिंगदा राजनीति तौबिगनो खुलाई पाइब सिंगना ओरबसु महिरो सिंगदा अयतपा अमत पीदना एजुकेशन बो फ्री जोन ओहेनबियो सरकारनसु महिसंग सिंगदा मटिक साबा ओजा सिंग थंबिदुना अफबा महिरो अममम सेमगतनबा होनबियो हाइखि बन कया ब्लॉकेट कया कैनोम तौरे कैनोम खोंजंग अपाम डिमांड तौरगसु एनी ऑर्गेनाइजेशन छात्र सिंह पुथोप खुलाई सिजनबदना यामना पीब आंगांग सिंह फाव धरना फमनबा चलनबा अदगी कॉलेज दसु
यूनिवर्सिटी दसु अदुगा तोंगान तोंगान बे एरिया दगी ना सेन खाइबगी कोते डिमांड लाकपे खंगदे इवन सरकार नसु एजुकेशन सि पंहाय हाइबगी वानी मतिक चाना ओजा हापी दे हाइरोगा मतिक चाना फंड लेते हाय एदि नेग्लेक्टेड सेक्टर ओइना लैसिगी मरक सिदा सिगुंबा डिस्टर्बेंस मयाम सिना अना छात्र सिंगसि मिसगाइड तोबा याबा अरेमबदा सेरानना सटखिबा याबगी लंबी मसु मसिना ओइहल्ली Kaisampa Junction dagi lamthakiba desam gi motorcycle rally adu tidim lambida salaga Bisnupur yorba matungda Kaksing amasung Thawbal dagi laklaba matungda Kansipur da leba Standard Robert Higher Secondary School da mifam mama pangthokadori Kairaw amasung Andro Khul anigi marakta leiba lamga sayat nawasida El Lukhoi kawba miyoi amana Hen nungsinada ba chatharapa thawong amasung Kairaw gi MLA da sirak diba maral atuba matamda sengdoraktrabadi Kairaw Praja Singna Mahaki mathakta akan ba khongjang sangsilagani haina United Development Committee gi Secretary Asem Robenangasi Kairaw kendagi MLA Ramesur gi quarter da pangthokpa Pawmu Singh unabada phongdokre Sandang Senba Maring amadi Andro Khulgi Marakta bhatanadaba leiringaida asigumba wafam phongdorakpa asi laibak thibani atuba matamda lukhoina sengdokadabani hairi Kerau Kendra Noitaba Pondukte Matung the Amona Sumba, Kerau Kendra, Honorable Emily Lan Mingsin Aviva Amade, okay, Lan and Lamjing with the Mata, Amon Happy Tanava, Kanzari Luna, Tumatam, the El Kumana, Kerau Kendra Emily, to do the Maryland, I will say Atumatam touching to Viranava, United Development Committee, Shatigi, Tamzari. All Manipur Government Higher Secondary Lecture Welfare Association gi President Oriba Maisnam Joy Kumar ngasi Vietnam gi damak Imphal thadokre Mahana Vietnam gi konung Ho Chi Minh City amadi maru balebak singi mafam kyada satuna Santi Nat Culture amadi Education singbagi matangda thizilakani haina association na thadorok cherol amana khangalakre Housing Pauge Maraktana attend break amalominasi Jolip 100% natural syrup Amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule Saiji TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar ase han basundokpa product oibana calling zade taken day mapamil kali amadi amaga hazin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawraba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar Pinasa Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Pinasa Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mating yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna mai pakpa makok thongba oinabagi damaktadi Pinasa singna amatang haraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. In achievement of 100 days program, Government of Manipur has launched Ujala Yojana in Manipur, inaugurated by Sri T.H. Vishwajit Singh, Honorable Minister, Power, RTPR, Works, Commerce and Industries, IPR, AR and SFT, in the presence of Sri L. Radhakishore, Honorable Chairman, NPCB and KVIB, Sri L. Leshio, Honorable Parliamentary Secretary, PHE, and Sri O. Nabakishore Singh, Chief Secretary, Manipur. Total implementation of the Ujala scheme throughout the nation. Saraswati Coaching Institute, Chimirong, Pangangani, Karak, Imphal. Admission open for medical regular course for NEET UZ 2018. Class starts on 16 July 2017. Special features: supply of study material from Empower New Delhi. Special concession of meritorious, physically challenged and ex-session students. Special concession for those students who secured 400 marks and above in NEET 2017. Mayam puna mapu amuka na taram na oksa bagalwena na makataba pau pizari. Tongan melamda award fanglak miyo sing taram na upagi tharam amangasi Skon Mani Manjida pangchokre Women Forum for Cultural Foundation Skon Manipur sinna pangchokiba tharamaduda Skon gi maru aba miyo kya sarup yakhi ikai kumnabu utkraba miyo sing adudi Dr. C.I. Jamini Devi S. Saitavama Devi Hawam Sumati Amadi S. Bhanumati Devi ni Miyam gi damak kathokraba Ima Sawi Ima Momon amadi Ima Indu Manibu
Tailak Suba Ningsing Taram dedicated 3 Mothers Trust na Sinduna Kwakaitel Akham Lekai Japang Chokre. Ngasigi Taramatuda Ima Zaniki Lema Singlup Akham Lekai President M. Somokanta Amadi, Veterinary Gi Hanagi, Deputy Director Adamba Somerendona Singba Miwikana Saruk Yaki. Taramatuda Laikidraba Ima Ahumgi Mafam the Miyam Ikai Kunabu Uki. Nong suba khara lepkhrabasu mafam kayada ising isawgi awaba khudong sadaba kaya miyamna hojiksu mayoknari mayum makai thumjin khraba miyo sing laifam laitabadagi relief camp singda sangda fam lawduna leinari Imphal district ki manung sanba mafam kayada kongba tureldagi pathorakpa isingna hojiksu yum kaya thumjin duna leiri amaramda mafam kharada ising phathaba yani yaroi haibagi matangda mukna mathokpa fawi yauri Sarkar ke mali lenabar singna ising isauna awaba mayok nabar singi damakta matiang pangli harabasu mafam kharadadi sarkar na miyang sangbide haina pen dabu wafum kaya thamnarakle amaramda mahi sang sing ising isauna maram ojuna mahirwe kaya school karapage sang nemthare haire mali lenabar singna mahi sang singi hojik oriba ising isauna maram ojuna school satpa yadabagi phibam lairiba asigi matang dasu miyang sanghaningbagi apamba sing thamnarakle Thawbal district isauna awaba nanghalaba mafam kayada district administration gi maikedi khudaki oiba tengbang gi polam sing yanthokpa hokre Thawbal gi SDO Thawbal jila parisad ki adaksya yauna official singna yum kullomda siang hawai amadi atai sana thangna polam kaya yanthokre Imphal city manungda mi sinba masung traffic jam thokpagi mingda leitalari chara tanba lakdaba street vendor singbo tati tawena tanthokpibagi thawong kaya Chathariba asi aranma khongthang amani haina MPP na thadorokpa cherol amana khangalakle Manipur sarkar amadi IMC na aranma policy chathaba amadi sab manaba master plan ama leitabadagi Imphal manungda mi silhalibani haire Lising ni talaga marida Supreme Court na takiba order amasung state singda pikeba directive amagi matung ina state vendors singbo tati tawena tawdana amadi makoigi hingnabagi lambida awaba apanba pidana ba haire Imphal manungda mi sinbagi problem punamak street vendors singda tai sinbaga loinana makoi bo tati tawena tawbagi sang hengalakte amaramda mi sinbagi problem leina lambi tangkhai thatuna gari parking tawbagi ayaba piduna gari park tawhanjuna vendor permit piraga sale talhanbagi thawong asidi taiona ba thabakni hairi municipality amadi mahut department na lambi sinba drain mayada dukan plot pisinba asi mathong huktaba thawongni hairi Imphal manungi mi sinbagi banam sing munna khangduklaga nomagi sara tanjariba sing asigi sinbiba amadi paikhat payaba thausil thorang paikhanaba MPP na dabi tawri hauzik mayam puna amuka naten break ama laminasi Combined tutorial for CBSE. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation come exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined tutorial office Sagulban Morang Lerak Machin bus parking. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ina hangdok jaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students khudima ki imagination ki path discover tawbagi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokpa institute ni Ngasidi swara jinge kari no tu ti cha musi kari yom sa sidi yo china ni he Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Dudi Sanagi Mohut youngness in the Andre.
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Mayam puna mapu thagasari makataba pau kharaga pizari. Satkiba jungi tang kulga humdoigi ahingda akhak arauga loinana sukhiba no marakta lightning tawbadagi moreda leba BSNL tower da sauna amang ata thokibadagi ngasi phaba tower asina kon mafam singda BSNL gi signal phangdabana customer singa sauna kudung sadaba mayuk nare. Maye nervous singna athuba matamda yang sinduna BSNL gi yadriba machine sing semjinduna mahau sagum thabak tawhan binaba morege praja singna appeal tawrakte. Kairau Makting Zilla Parisat member Abdul Salam gi yumda ngasi miyam gi oiba mifam ama pangthoktuna ware paya lokre ware singi manungda kyam gai muslim Kairau amadi urup arab tigi turel khongbang singi phibam committee ama semduna yengsin bamadi committee ge president oina Zilla Parisat member Muhammad Abdul Salam bu khankre hauzi rochilakpada maru oiba pau amakhana pizari Miyam da GST bu hena mamutana khanghanaba district khudimakta nodal officer amamam hapkhre amasung mahiro sumukhulai ona sijinnaganu ningtamna mahitamba phangan biyu haina Professor Ratan Kumar na haikre haji fawbagi dipijari ba pau matang asle loijare miyang tabida ba punamakpu amakahana khurumjari